measurements work in the same way, Rokas, in the sense that we just simply select which side we want to measure up and run a line across, and the measurements are also inserted automatically. So Ir this is a matmenų much eilutės more... irgi taip pat paprastai dėliojasi, tiesiog nubrėžiama linija, kokiame gylyje matmenų eilutė pagal kokius parametrus prie ko turi prisirišti. Ir atitinkamai matmenų eilutė sugeneruojama, tai todėl lengva bus atitikti LSN standartus. Same with other 2D detailing, because we already know the information contained within these objects are BIM-related data, describing the thermal, physical, or mechanical characteristics of these objects. Whenever we use one of the 2D detailing or labels objects, the information is read directly from the object itself. As you can see here, we're inserting material legends, and these are automatically populated with all of the information. Tinkamai dvimatė informacija apie dvimatę informaciją, jeigu ją mat grafinę dalį, jinai paimama iš objektų, ar reikia padaryti eksplikaciją patikslinančią, ar tai reikia padaryti medžiagų bendras eksplikacijas su šitais įrankiais, tai pasidaro pakankamai greitai ir paprastai.